Урыстәыла прокуратура хада аусзуҩцәа рзаанаттә мшны ҳәа згәаҭара хацыркын агәырӷьаратә еилатәара ала. Араҟа еизаз рҿаԥхьа дықәгылеит Аԥсны апрокурор хада Адгәыр Агрба. Иара иҳәеит рнапы злаку аус закәантә шьаҭа ала аҳәынҭқарра ашьақәыргылара уасхырс ишамоу. Аԥсны апрокуратура аҭоурых иузаҟәымҭхо иадҳәалоуп аԥсуа жәлар рҭоурых. Аԥсны иреиҳаӡоу асовет ахантәаҩы Владислав Арӡынбасгьы шәиԥшьыни жәиԥшь шықәса рзы аусԥҟа инапы аҵаҩит апрокуратура хада ҳаиҿкааразы. Уи аԥҵара амш аҽны даҽазныкгьы Аԥсны ахьыԥшымра атрибутчақәа рыӷәӷәан уҳәар алшоит. Апрокуратура аусзуҩцәа аибашьра анырмаҵзуратә уалԥшьақәа инарываргыланы убасгьы абџьар шьҭыхны аԥсадгьыл рыхьчон. Аусбарҭа аҭоурых аҿы наунагӡа иаанхоит зҽаԥсазтәыз азинҭҵааҩцәа рыхьыӡқәа. Аԥсны апрокуратура амчра асистемаҿы аус зухьо. Иахьа уажәраанӡа иҳавагылоу зԥышәа ҳамаздо аветеранцәа маҷымдара ражәа ҳара ҳзы ихадоуп ҳәа згәеиҭеит Аԥсны апрокурор хада идныҳәаларатә ҩаҿы. Иахьа Аԥсны араионқәа зегьы рҿы ус руеит апрокуратуратә ҟәшақәа. Дара зегьы еимадоуп. Аҿар ракәзар ирзааназ зҽадзыԥхьало рацәаҩуп ҳәа згәарҭон аиԥылараҿы. Уа иҟоуп апрокурор араион аҿы напхгара зызуа. Уагьы дара еимадоуп, амилициа аусзуҩцәа роума, егьырҭ усбарҭақәа роума. Уагьы абри азакәан анагӡара хылаԥшра зыруеит. Аамҭагьы маҷк аҽаԥсахуеит, иара ауаагьы ҽырыԥсахуеит. Закәан ҿыцқәа ԥҵатәуп, иахьазымхаҟоуп, ириашатә ыҟоуп, иаҿыцтә ыҟоуп. Убри аҿы хымԥада уаанӡа иҟан иаҳа ихьанҭоу аусқәа иаҳа инырацәазгьы, ауаҩшьрақәа, ақәыларақәа, егьи уажәы арҭ ашықәсқәа иаҳа иеиӷьуп, иаҳа имаҷхеит. Урҭ зегьы аилагарақәа иҟоу, азакәан аилагарақәа, абри аԥырӷәӷәара еснагь ахылаԥшра азыруеит апрокуратура. Ирзеиӷьасшьоит зегьы аус зуа, аҿар роума аветеранцәа аԥхьа инаргыланы, зегьы ақәҿарақәа рхатә усаҿы, аусураҿы аихьӡарақәа рыманы иҟаиҵан. Агәырӷьаратә еилатәара аҟны Аԥсны ахада иусԥҟа инақәыршәаны атранспорт апрокурор Олег Жиба ианашьан Аԥсны аҳәынҭқарратә иустициатә абжьгаҩ ҳәа ахԥатәи акласс ачин. Иара убасгьы зусураҿы зҽалазкааз гәыԥҩык апрокуратура аусзуҩцәа иранашьан аҳаҭыртә шәҟәқәа ишьҭыхын чынла. Фатима Гергеԥҳа, Алекса Гуха, Аԥсуа телехәаԥшра.